Meanwhile, the Indian Weather Department has issued a heat wave warning for multiple parts of North India, including New Delhi, the national capital. This after 4 weather stations in the city reported temperatures crossing 45 degrees Celsius. As per the Weather Office, a heat wave is declared. Clear to the Chibayole to like to Kualum Thai Hep Cop Maya. Kan may po kan zoi mai chu nia tin han len chu vel po pe lo thin le mai two wheeler le motor tlan chu po pe chung lo thlan tui femin bol zunga boro ka wap chura aizol veng then khat te phei chu lum takani tin atlang sang lam hi ta lai pui tlang dur tlang sele si phiar ti chho vel ro chu boro chun duam hret mai theya amaro chu aizol khopui po lum ta hle mai hi a chan sang sei tur omo me kan boruak bollo ina asiam chho mai pialama boruak tha siam tu ngo kan thia darna sai me maya tuina te polo tlem ta hle mai tu na chuan engpo ni se chu kan soi tum beran ri lova tunai ro chuan indiaram khopui le khuwa lum em te kan karon soi don ani alum danin dot hi top 10 ang china soi thelo a chan chu sor sang ai hian alum dan a da hin ang lo thlu maya engpo ni se tuna karon lak chu hi alum thokhat veo niang sor sang poina mun lum zual nian thlan den ya tin temperature hi ain thak ve zewa nimin karma sa lum deuh tekha tikhan a top 10 hi angai rangin om thlei thei lova chuwang chuan india ram khopui lum zual som te tira dik ome te chuan he kan chena khovel hi mi thiam te soidan phei chuan kumtin hian a lum hret zerian soya keini zorama ngai po borok chu lum chho ta hle mai chuti ni rual ro chuan ram dang state dang te ngai to chuan kan khopui te kan mizoram kho shim ro chu boruak nuam takalani zokani zana phei chuan thlifim te ala thowa tin chhuna te pawni tho thlifim te kan la dong theya phaya zin thin le kal thin te chuan kan hre ome motor a kan chuan point dar halang kan hong thangam lo ania thlilum thlisaron tho huk mai thin khania chuwang chuan kan ram me ro chu ram dang ne na te khin chuan nuam tak alan ringot mai ni alum ka han ti veo po hian celsius degree som thum te akai ma chau thina chuwang chuan tuna han sei tur te hi tui so chan ve 50 degree celsius kai deuh thuk ten nia alum dan tur chu ra phlak takani than chun sem mun ne da pon lo te kin hialo me engpo ni se india ram hian ming than na ro puilo tak mai kan nei hi kholum hi nia abi takin mars thla tanga september thla hun chung hi alum hreom zual lai ani thina ni season then hian om zia anei vak lem lowa mun tin mai hi ni tin he alum bel emo ti mai turani he khulum tak hian khopui sang mi pui cheng te a har san ana men lo wa thlen meka chu an electric power supply thlengin ngonga nei ta zela tui a har sa chho ta hle bok chu tiang chu ni ma se heng khopui lum zual deuh cheng te hian kalbo sanemo pembo sanemo ai ma in alum dana zire in adjust ve zel mai kha anti tur mai le anti thin ani boka chuwang chuan ani tan chuan boruak fim han hip te tin kholum changa tui vota hain le te anuam bi ngei na rinom engpo ni se india rama lum zual khopui lum zual deuh te aya soita khan alum danin dot khan ani chi theilawa temperature in thak le zo thina wangin alum zual som te an soidon ani pakhana chuan Sri Ganganagar hi india rama mun lum ber thin ni an soi ania alum vio thokhat aniang he ko pui india rama state lian ber rajasthan chung omania india rama chon temperature san mun ber ani thina voin thlenga temperature record san lai ber chu celsius degree somnga ani lum takani hi
helai mun hi temperature extreme na mun bernin sayania KHAWPUI avot hle minus degree nga masa atla niam thin bokani te chuan average temperature hi chu da sang vak lowa 41 degree celsius ina da amai ro chu asan chaulai hi chun 50 te kai chau thin ani ador de chuan Jhansi Uttar Pradesh mun om Jhansi hi lal nu hoisen Rani Lakshmi Bai wang point kan thre ome the gateway of Bundelkhand ti hriat lar ani bok kan ramang tho tropic of Cancer ya tan tang na mun ania ma se ke nia yan van doina chu an temperature sang hle thungani he ko pui phai ro mun om ania lui pui le lui te ne undak po tu po nei nola ma se kholu me wangin chung lui te chu voinia chu na kang chat mek zelani temperature is lai berin 48 degrees celsius ania ti jon average hi 46 in anda hei April to July big chawan dia ti jon na chang chana tlaniam vela thidani adot le chon Nagpur Maharashtra state chunga KHAWPUI lian pathum na ani pha Nagpur hi Orange City ti in an soi bok thin Maharashtra KHAWPUI pani na ania borok lum takhi an harsat na ani mekani temperature sunlight berin celsius degree somli pariat kai chho ve tlat mai chumi ni mek line tourist ho a hlom an lu tam na berani loisia India ra mun laili ber ni hiala hian temperature sang hleni average temperature hi 40 degree celsius and da amai ro choi hi April atanga June in kar ani ve thuani dotlia chun Daltonganj palina chun Daltonganj ania Jharkhand state chungomani helai huam chunga borok hi atnong up chur kan tiang chi khania om don hle mai ke ni phei chi omina kanom theina ri nom lo pem wang kan duina ri nom marai kanom theila wang ti chun he KHAWPUI chunga hian koel lui pui luanga chu chun kholum lu tuk tur chu aveng ve na a ma se kum tin hian kholum wanga thina thleng report atam chhotial tir thi zogani temperature is lai berin 48 degrees celsius a han kai pha average ro chu 40 degrees celsius ani thung ani adot le chun Bilaspur hi Chhattisgarh state chung khopakhat ania tropic of Cancer ya tan tlang ve thawani awna hmunina zirboka khu alumin ni asa nisa dong thalea nisat wanglai chon mi puinol puite chu kholaya chu an hlawa in lama an tom thin aram chung kilometer zanhi le somni zet thi tropic of Cancer yan tan tlanga he wang po hi ni mana KHAWPUI dangte ain radiation na sa jok ni in mithiam ta chuan an saya degree sunlight ber hi 49 degrees celsius a han kai pha average ro chu 45 ni in an ta ve thuani adot le chuan Vijayawada he KHAWPUI hi oven of Andhra Pradesh an ti hilania thil dang zongai borok sa le lum chu alar pui ber ani bok Kaveri lui puin choma se kho en lai chun 45 te akai tho thin he po hi a degree sunlight ber chu 49 degrees celsius a han kaya average si 41 ni nan chuta soitang kan kum tlon ne ro chun lum lo hi po hi June July tha thleng hetiang degree han kai zau thin ani dotle chuan renta chintala he thingtlang khuwa ven thung hi chu Guntur district Andhra Pradesh chunga tho amin borok lumlam chu duaina sangma ma ve tho mai thingtlang ma ni se sang em tho ni degree sunlight berin 52 ni in lum hem hle don mai hi ke ni phei chu kan thi thei hi lo me Krishna lupui kam omma ni se ni pui lai chuan zote tangel pon kolo belang ko ngoi na rinomani average temperature hi 45 degrees celsius ania amai ro chui hi march atanga June in kar ani ve thoni titlagar mithen kha chun he kho hi India ram hundum bernin ngai hela achan chu thar thale kan rianga chumi mun omani wangani titlagar hi Odisha state chung omania samar lai chon thlisa le borok salutuk hi atho khuk thina kholu me ma wangin zanam bazar alun thei hle ani chulama chon tlang point 43 te ani tlang puya average si 40 degrees celsius ani hi march atanga June kar bok ani
adot le chuan pakuna chuan warda he district hi nakpur chimthlang lam kilometer samret vela hla Maharashtra state chunga mania aming po hi luipui warda ming choi sakani India rama cotton thal chona mun pui ani baka malai pi pu te sul nu monam tak tak mu turom bok thil danglam tak pakhat chu khovel pum pui thlir poin kum som thum chin chawin zu in theina dan an nei hini zom thatakang mo chumi ni lai mek chuan an khulum zong chu asan lai berin degree som nga kai ve tho average degree hi 40 degree celsius ani to pera chuan somna kan sei mai hau lo tur kal to te chuan lum zir hriat an sei fo thin India ram khopui Delhi ania India ram khopui Bermani se kholum chuan kian san bik chung lova he khopui India ram khopui lum berte singa mi anani reng thoni borok hin nong op deuh chur boka a hriam hleni khopui dang ang bokin alum wang lai chuan degree som nga te kai hiala India ram mun pui thil poimo engkim mai omna mun hi kholum lu tukin ti boin mi puinun phunga ti khailang la sem ema chuwang chuan Delhi hi India ram khopui lum zinga awaini thlengin ala tel rengani average degree hi 47 ania amaro chei May to June in kar an lakani hengno po hi India ram khopui lum tak tak helai lang kan sei lo hi atam lutuka ti chuan thi na hial then khopal lum te po sei tur omnual ni keini zotlang ram duam len tu pui le zo thlefim in abo ovel na nungcha tin reng te tual chaina mun akanom hi kan wa nei zia hre thar leila chuti rolin kan ram kan hal dur renga ram ngo kan ti chereu zel chuan achunga kan sei ta khopuyang khi engtik nia mo chuan kan na thleng ve watang ti a hlom hle ni thing phun warila tin kan thing phun te hi ngai sak zui bokila an dun le dun lo bo ngai to lo phun mol ve top hi atang kai na omlo chuwang chuan thing hi phunila enkol zuila tam do phunai chuan tlem te phun hi thazok ani tin thing tlang lo nei mi te po hian an chul kan sala hian thingkung som tal hi phun dung zel boxela ti chuan kan ram sik le sa hi ain thak thut inarin amlova anuam reng theinarin awani tin a to bera tan chuan hei kan bel hram teng khwalzin mi tourist te Mizoram local in nuaman tia aron kal to te chuan hi infrastructure thale lian ro pui manga hi pan ngai lova kan ram kan nei chhun kan om ang hi miran muduni chuwang chuan kan lui te kan ram ngo te hum halila khwalzin mi te hi nan hian mangzokila hei amoi tok em ani YouTube ate video mundanga te kan en thina thil ro pui tak ti ngai lo mi in an ram ngo te mangin an nung cha te an lui te mangin khwalzin an hi pa hi sumtam tak sen ngai lo kan ti ve thai ani chuwang chuan ngai tho nei seng thawang o